wakali swafi. Bismillahirrahmanirrahim. Khatukufu mviranga daka nchashi wanyu hadisi bazima. Harmamada na yona Facebook mdu ya kawoni saukaya ani wandu wa ruharo hebanti juu wapariswa wonze au wafungwa na wandu wa fiya wa rumaze bahariza wanda njaramaze ntiza ulaya. Siyasaba mjeda nibilie mbabi suje inu wakaya nga wandu wa hadazi ani ngiyo hama indongo za leo alafu na mdazi lenga taruma siasa haya kansbanu Rais Azali songeza nungo chongota wenda wafia barini Rais Azali esko ani vraiment esko ani nga mwele wao kaya katuma ni malaba ya katuma bezo ngozo na la kulli hali mkomori hani so rohar mentinu rangu 2016 ani mkomori hani so dunga maja pawa ya hantaende na sama maore rangu 2016 mkomori hani so dunga maja pawa ya Morocco rangu 2016 mkomori donc ukweli na mkradhi ramlanizo kweli nja benchi atungi onjema jama gasija Faransa njazamba shada rambe anye deba na rambe ze kweli za hayo akaba nuko bayiche komori hunungi hogashi hokaombe mwanzo nde ulaya yoko na uzia bayiche bajagashi banu bayiche yorongozi badili ngabanduko yemyo ya hawo isai kanti ya ulaya kwezi amonge kamnungu shote bahamadizo hamabo leo do handani balo wandu warohao abiro Morocco wala nzende Italy wala hamaba leo do handa hamazandi sa 2016 ani ekaba wandu atkojo kasika yabo wawo wandu azala leo shasara zalwa juzi ala kulli hali na mtaro ndiko wahadani mkradhi babanu garjoshina na siasa shagarna kubalimdi hadai hamai juna minyanya jamba nruwa wakasane hodoroha undensi bokom ngaro 10 million hajar sama 6 million 5 million harenge hazini kamnu haibana ngumlilo mtile visa mnarenge hali ya mtawanza ibas halafala kajabona ngurdi harengo da satena hankawa satena na boizo izonabo hajo shinaya zirenge ya falakati alo ani yakapale mbaga ntiju haya afanye biashara hajo shinali fanye manongo shasonga jasisi pese biashara kirwenze shangasi na nyasi ban wakomori uko tsoni saral kuzi kume wajado heya abonge hadisiyo interest kabisa akangutoishia mramba kaya ngabo meli ya lengo manal fulani akaanza Espanya alafu bafu mkomori haya unaona mrahia Rais Azali ya serikali yahe watu roho wafanya jau nyabonga tukomelo anichi huishianga kaya ngabo mji fulani ndarenge mwana mswahi amlizio ya serikali inu ngamona ngojiriu hata wanazana ngolozio yani enongo hamani zona serikali ala kulli hali imdanenge mwana herege mwana mswa herege mnashona he ngotosha mra hata krafata ya Facebook hansura bisa serikali olio karke zirjuzise eza jiri hindi ewi hali hitima hindi engene wade hindi hata zongozi wazifanya akole wade shangar ndao ngarengao ribadilize deba niziri haserikali dokaya kiradhi eza serikali zona mwambe kanga mzijwao na mwambe zibadili kanga zombi yote yonde siasa shamsi do badili za sujet ngastayari kama jiri poto na lamba shanam kiradhi hena marongo jojiri msambazali msambazali batarenge mwana ya mrada zio
لا لقى ما أنا مشهم نسيو ولا هفنجاو ما زعلي زعلي هرهبو يو هشوني رئيسي زو مكاليزي بس na ujinga basi ndio maana watu badili ndongo yokorso ngalia zedebeza kodira zamba rala umwe nda nai shadoko ye problemu ya hangu wanzeru hambaba hangu ili homdaza hangu huyo ka anambaba ntijawu ye problemu ya wana wa mji fulani yiro hes eza wana wa mji na bo wana korjo warongoza ongoza adabu zao dokyabo tanda kozirele wane renti kasona titi kamnora hadaya akaje mkinishia wala wanarzaya wadele wakayana jiri zo ani abone azerongo peza wana president ezerongo peza wana mbaba zengo peza wana mzaza angrazimo mrado elewa yoja afanya nayi yangu hafanya nayi na mfanya na kama sikani mjomba hati mimbiho ndemko usha president mtsilimnatsenge na pesa zihime majana mangabi hanike mwana hamtowa hambitar manzi ya nziro hendere mwanyi lujai holikauha mramba president na mwezirongo zila nguzifanyo ima zamana hengo makosi yangu watsangao watozi malizina wa miki iki ajali jiri president ika waswili kwa jafarma kaya tabu president hatungo waswili kwa jafarma president arshukra wa zaliba wala ndra waswili wotoma ngarumla umube kandu kwa waswili emana mtomshukura kwa waswili dikira de bainu ameze kweli yani mimi ukweli jwanda besanda kenta fanya mkonti wa kweli wahusu yedebainu mrensi baoni nsongo zandi saleo hokandu warohe wadunge nziande hata onje Faransa nsaleo na hizo ndabo wenju kwa suita kwa tupa shabare ngwa unaona iko mori hizo ndabo 10 million na 5 million wote unai kamnonda huzudaho haundu 7 million gono yom hizo mruta urumia hafanya ndongo warumenti ya azwaniz na twaniza uza fashe kwa na twaniza uza buji na tufanya ani na tufanya na twaniza na biashara watiti shaukweli mnuka ani kamna bakaya wanongo atawa ho unai mnai ya huza ardhi mfano ya hunda 8 million yarenga ya dunga nzia bango de Faransa abanguta unai na haru hatajiri yabumdu haru hatajiri kamda bala arenge 12 million 7 million nguzila tonziani afanye mnamandi falla talataf ikadaro ngozo karjamba ze kweli rahani haina mndu ashina hataraelewana raelezana ngaelewa ka na kirin fa yango fulani kirin nsidungenza banu nunzi antiro sheka yani simadhamana heze fami aiza hawandu wao ngaro encourager hatari huze chahuza riwanika wendo kantarmati ngaba konti harmozen tizo mahana mahajuma utodebeshe wa mali wela hula no libalotela ta wajoru hawaje Faransa zomalizinji wanaba tokar kiradhi itibaini rameze kweli hayo baizo ndabo wandalo hunu kwa sutawa haunai akesa mraji preparo ya rohe ukano plus de 10 million ekamrene haba kubonza tafanya mahaminga maha atangabalola maha harmantizi mrajina watongolisi waneze fami no laziwa l'hôtel hata wajuka hunda nzi ya rohe ce sont 2 millions de 2 millions 2 millions izenga kabanu hajowaha hajukana bono lala hajukana mnaduka hajoru ani zozo pia mkirazi ramnaneze kweli amnaneze kweli banu Faransa ihoma hala rahuja tukabo henimdulo Faransa bwana makomori tukabo ngenro
tukaba walo Faransa pia ngona hazi mwecheleye tuka yona la mwafala talatuf ngono nungondo ndiala uze na mmombioni hasara ijiriu na nabeho ne huwa sweet shabala la kutunwa tamba ipanda tukaufanyia hazi haya wene ukansi ndani ahefamia fanya mna mwezi bala hugatewa umwezi wa wili juha ujitahe juha utayazufanya ni walangu wa ujoka kuroka ujo ufanya hazi sipaka kwa mna ipande haya uruwa hula endu za wene dao juna jina walenda hula tansumida dao utone ani umusabala hudoka ntiwe jitwa huna mrendo itika ujanifanya mzamba hizo yano kwa mna wanama wantanu wangu amjo kaino kati hadi samna sama kwa mzengar songo na haya tukajazatu ngoma hawla tarra raja hona talo ta man ngurfanya honu garsongo la zone jusi wa ngomona donc kamono Faransa c'est comme nunge suluka ka hende ujona baadhi afanya chekano mtu henda na soda honi adila piziwa no dezilwa yaani homo nje zimo mwenje huo ono zimo mwenje huo ono halafu yafanye ya dorumia mama jema jao majina wali almadiba limi alhamdulillah alhamdulillah da honin ko kaya rahane jalola kasani Faransa mi kwa mnyamba hangu yonja pa ni alhamdulillah rabbil alamin mi ufanye sejuru hangu nda paro kana tab shakona ambia da wabaki wiho walala wiho wani wabaki Faransa dokoni para bomza ngaro tambia wanata maji anamwona bekaya anambia nize kweli reso hada ya wandu karondungwa wakumonungwa to unai wende Faransa na bomnungu roho millionnaire roha awasuli Faransa 0 francs nungwa 2 millions hakanzanzana tawasula kawasuli ngono hata ngazi saunzani wandu za hewa do aboto kanti horanzi wado jihuza hunu to pesa ega mwana zamani zo pia difanya kwa hiyo ya wala kul hali zamani ruto kubala na kansa meza kweli kanuko sitawa unai akaona yote wariat no msafara wo pe zorial hapo ngabajo holewa helwa nzao ngabajo la pizza sha ukweli isuje hino ho na nyasi hao wana wangamizao za milioni na za milioni wa Faransa wengi wasiliu na wakfao wanzi yani si ze famille sinensongeza hati rahisi wala serikali kama jamaa wa Dar es Salaam mfano abana mdaru matretma Dar es Salaam habulwa hende ngala hula shimbote dretma hende haya dungum bosi hula ye bosi amlenga tamlize mala muhadam fanja hata afyanziani hiyo serikali ngujuka ujanda kwa mdola kaya Dar es Salaam kwezi abongo pande huo na kiradhi na mnaneze kweli ekanu mwanzo dala wanukhalo baze kweli kanu mwanzo dala wanukhalo baze kweli wana wandu khalo baze kweli wanduba usana wa mlana ze kweli kabati mna paruru habanu yakaninia henda Faransa yakanitsini ma 10 million ekamduka suruka dikamduka jahonda vita normal yena plus de 10 millions ngeni zonzi ani mturumia hata dukawa waswili ala kul halo nyasa komori 10 millions na sama 5 millions ikajo tosha mnani samabi namna ya ujilela maisha kamno haya fikiriano mimi sura jozo honda njajo kiri na bamzero ngonita hemnundo njajo kiri alafu jinga loko wanungwani kao wandu wabani hao wahuzini za hata musora manungu washitaki hato musa tena udoro jeze fami na boka takawanika kujaona fami
mimi simongono maruko wa vale rongo kujaona fami mraja hugangaza milioni zao habalen zahe hapo mtahe wewe. Donc upande huo tukanana mbi wananyasi wambokari wandu balao zemi ani warohoba na ndonde Faransa wanango atawa unai kamnunge mnaye mruza aningena mbayo ndo huzu mruro ho na yarmenti yahe mruro ho nai armenti mruro ngena pesala afanya manungo armenti yahe afanya biashara fanja ile mnamna kufanya mkarenga ba wandu hawala tonzi yani hata kulajuka wasula reje ya wasula avec 0 francs njama mtipashie moshele donenzi ana pashie shakati mduro komori ya tawe mnai abasa na ujo unaambia kango ngongo arimio 10 millions de plus wambia bala ruha komori mnai mbabi yozo ndabo na kuli hali yo sina huelewa na mwone mfano mrade ngea pesa yao nge 10 million na huzu shiunga huzu jawa abula mwende ende huwa switi wala tawenda kusonda arma hazi direct chango jom kinshafanya 10 5 na kujona wataratibu ya utuko ufanye hazi ya Faransa halafu ilange baki hilo tena rihuzuru mutoa kuturangalia no badaraha ani wandu kwa tunja walanga weje Faransa shondu za huwa sawa joko wasuli Faransa ezela mama pia ngoriwa haina mbahindu to ha uparo hambilwa no badara kutura mbahazi uli wara lukuma badara kutura lukuma uli warani na kutura mbahazi ufanyao shato ndu za hojo chaka unja Faransa wala basi bo wasai wala mondo jau wala mwananchi wao jau ndo baada kutina mbahazi ufanyao sha ukotonda zijue hapa hizi sam ngono wewe ukotonda zijue wewe joke mwanyonge Faransa ale mana ko unu rihana mnamo risaidie bogo azomna telefoni hiyo na adeta kwa telefoni ilanga jikoni ka plus de 300 euros shao so komori hiyo hode parwa hatumna ekahulumna alo humaria nsomya telefonare nsomya mna telefonare amna alo na ude pare donc kweli amkana dereba usana ramanize kweli zaja lijiriu wonde za hona nyasi wa ngamiao harmazi bahari ohanzande za Ulaya yema dhamana tile serikali madhamana des familles kana juzi hadaliha alarhundumru ambamje na Faransa katimika 10 million visa na jao haya zitora zinkom haya banunga umrum Dar es Salaam wabahizo wandu abakatun haya babapsari ngoya nkola mdo banaende akaula ataka roha ya hisa na majasa ya unai ala kulli hali mapsao tukafanya nongozi nji na tukafanya nongozi nje na mtatu hau yeye wae ya jomfai hau ye famii yimdumilia mapsao ya tukao yafanye familia ifanya marongo par contre ya misafara hiyo ngetao unai harmaze familia hatu ngetao unai harome jihatu nerejezawe malawi ya hatu dingoni hakanungo huzawe mba maratha mdu akakawasuli ikamdu hado wasuli manunga fanya maha na maha hata jukoka stable zongoza hikensi donc misafara hiyo nerejezao yensidi ngoni nerejezao ya mijini ngoni nerejezao malaho dingoni shele wendo kaya na ruzelda holinu rifanya mnadu kama la roza manongo fulani umwake mnu mzimake ya zamana halo wanamba hii entreprise familiale ifamili idotunza mwananyawola wataze ngoze ndele sha onunga huzao malaho na malaho iliba kema na Faransa halafu wenga wasiliu shanga watu wasili
na mangalia kamda waswili yote toma kaya saila mapsala ngarajeyu sheka tena mwone ojira kamda kaja waswili namna ndo warajeyu ni ngoni kabisa hazila harama zabira zonte pe donc abo kweza tukufu amkira de bainu ria fronte za kweli rambeze kweli ono rambeze kweli watukufu abo tina ukamle haku tukandane nakumsala tukandane shiri Zimbabwe ukayanga bwandu ko arenga uzerezo zinu ana mndu na bala basara mcheki na mndu hunda majamanga ya hanu asunga serikali ngando nai rais ngando nai yani usitamba maelezo yani yemi safara ya huwa ndo andaro nde Ulaya wendao yani Mwenyezi Mungu afanye zahiwa wengi wasuli una watu wasuli yazalia yindi karamba sisi ngasi anjali mwandu zatu akazo nabu karamba rengese kimino inufanya maisha ufanya manongo ya urent subali wadalo besajoelewa shekani kubala rengese kimino wa 10 milioni haibali hamaunda tem safara ihoende hawa wasuli alhamdulillah sheka wasuli tudumania babala ngena zaidi ya maha kume atajukana jitapilia bali kama mbula bahati haraka honru mruha mrengea mdeklare au halola za haraka hizo pezuki shau wenji wenji ngwa tambi hao mweshele wenji ngwa tambi hao wenji ngwe mawa sulata rahakwa tistabla kwa tina marongo warumi yao raha abo mzamu bakazo mzijuo mimi sikuna nja Faransa ndani wandu zangu wandani kensiho haina mdu habala envelope ya nereye nonjani kensi Faransa wafan tartibu watawanzo wahibe pasporo hangu nani hensiho nonja kiri isha songa hindi sono mwana ama umtsuje wende iho afanya mahami tano rangu wenda iho na miwenda hanambia kwa hadisa makamumta sababu mama amba baramba msonkoda onirjira jona habar wamna samaje mahamitanu lohunu aba hula bagala dukun lamba fayam tuta tonda hula jida bala sono mranza ba ansaida bahindu baya tukabo abo selo katindo bahi nangu ya butambashe sinan hadalo e passport tukabo belo tu tongo kazabanu bani fuba juba buni mwele bele bana titata da bala tilala siro haja sunof kon hangu undulwa banangeta azikoja kale komsako lewa selo kayo ndabo ono sijasangu ngamjo kazi jojo kanti habari za mto kanti ngono selo ndabo sera direlwane anjane manganende shanar kubalize errori kubalize foti sirengeza ngwe parri hazali na wasidore huzauz arluwasi riparo wana wasema na mtahemno jambaizeni rengeze malizo abantu wewe rengeze malizo riwanika ramba abona mwene misafara Mwenyezi Mungu jana wasuli kama wabenze shika kawende kwa jawasuli na kubalika sisi na kaanjali muana hatu muana nyasi hatazali ya hindi donc mimi ntukubali kaya na swala ngwatawa unai kwa sitawa unai nde kinyume ngwatoze fami hunu harma unai miji mabavu kaya anunga kanemba ndunzi majo ondo ajo huzafanya mna entreprise wa famille odumtunda wani kamru hende bon ngwendu hawaswili shanga ibirao mahata mrura tukoshinda astabilizehe haka kawaswili yo hasara jimna undao abonge upande huo na rense mjana tibila mada abili kayango tweshia wando he abantu wishaba kankodo ya ndo rampira awara istazani ngamona ngotoji waiho azalika haya zisabo wishamdana mwana mchwahe hamlizio ngamushiao anungo serikali anungo ai anyinga mjwa wandu kamtama kamdu fulani ngemwi shanga msomba serikali ngamba azali ngamadobi loko atampaka ndabo ngajola hanabo na mkira zirije debatuna mana
rambe deba jofe wako mori rambe eze suije ukweli wa hazo no dini mwambieni kaya wandu mtojua ajimbe swali hizo kula habashia shaya mwambieni ya harumba ya hatapalandahu ya hafariando yozonzi pia akaya yeye harekonese ukaya arende nai atata samaha nini ngamjoka yarumu msaidie kado shivi asabu ya mteshe samaha shajo mkinyisha kaende Faransa leo ya Amerika ya baruma mndu shamjoka ya harumu wandu kado zinja utasamaha ukaya ya jaubuliwa ya pashie noko abo kalo hapashia arimfereshiao ara dino bekana nazidi akaya hizo ndabo ngabo longa maudu shana kuli hali amtunondo kaya kajasaza hafaria tasama kado zinji sonuma nusa madhamana au no mjomba hemsaidie kado shivi asabu ya utasamaha ama ngenge ngardo ukazabo ukatasa tena inshallah taala.